nongeye kubaha ikaze bakunzi baruhuka impaya ndabasuje kandi baha ikaze bakunzi bamunda y'isi. Ni cya kiganiro cyo munda y'isi kigarutse muri kano kanya rero aho tugiye kugenda turebera hamwe ibyo bamaze gukorera umutwe nyeshyamba wa 23 mu by'ukuri ibintu bamaze gukorera ntago bisanzwe. Drone zongeye gukora ishyano ahangaha rero navuga ko igihugu cy'u Burundi cyongeye gukoza agati aho kitagomba kugakoza, bivuze ngo ubu tugiye kureba intambara tayari. Nemvuga ngo tugiye kureba intambara cyangwa se tugiye gukurikira iby'urugamba uze kubyumva neza cyane kuko ngira ngo leta y'u Burundi cyangwa se Bujumbura yamaze kurenga ku makosa. Cyakoze amakuru tugiye kujya turebera hamwe uburyo mu byo kuri drone zo mu bwoko bwa H4-4 zimaze kurasa ibice bibiri bigize urugamba. Mu byo kuri zirasiye icyarimwe ariko biragaragara ko zino drone zitavuye Bujumbura. Tugiye kugenda tubirebera hamwe kuko mu byo kuri zirashempeti zirasana zibira icyarimwe ku birindiro bya 23. Tugiye kubireba mu by'ukuri muri rusange ni nyuma yuko hari ibindi bitero byari byagabwaye kuri 23 muri Rucuro. Tugiye kugenda tubirebera hamwe ni iby'urugamba mu nda y'isi uyu munsi cyangwa se uyu mugoroba. Tugiye kugenda tubirebera hamwe report yose muri rusange n'amakuru utamenye yahishwe muri rusange. Reka ndeke kuvuga zimwe mu ncamake ahubwo reka nyasasanure kuko tuba dufite iminota igera ku 10 gusa cyangwa 8. Reka rero nizere ko ari iminota mike cyane itari buze kugenda ibabangamira. Hanyuma bayikaze muri kano kanya tubane. Nibyo koko ni drone mu by'ukuri zimaze kurasa ahangaha indani mu rugamba cyane cyane ku ruhande rw'umutwe wa 23. Ni drone zize mu bwoko bwa H4-4 zimaze kugaba igitero ku mutwe w'inyeshyamba. Bigenze bite sasa? Umutwe wa AFC M23 watanze impuruza nyuma yuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ryongeye kwica agahenge impande zombi zumvikanye. Ni muri uku kwezi nibwo AFC M23 na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo basinye iduha muri Qatar amasezerano y'agahenge, banemeza ko bagomba gushyiraho urwego rugomba gukurikirana iyubahirizwa ry'ako gahenge. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka abinyujije kuri X ku rubuga rwa X yatangaje ko kuri uyu wa kabiri mu kuri ku itariki ya 21 ukwakira ingabo za leta zishe agahenge nyuma yo kurasa mu duce twa Mpeti ho muri teritwari ya Warikare ho muri teritwari ya Masisi Mumbarire muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Nzibira ho muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati AFC M23 iratanga impuruza ku banyagihugu n'abanyamahanga ku yicwa ry'agahenge rikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuri wa kabiri ku itariki 21 ukwakira. Izo ngabo zagabye zifashijwemo na drone za H4-4 uruhererekane rw'ibitero byibasiye uduce dutuwe cyane twa Mpeti, Nzibira no mu nkengero zaho zishyira mu byago ubuzima bw'abaturage b'abasivile. AFC M23 yavuze ko yifatanyije n'abaturage inabamenyesha ko yiteguye kubarinda ndetse no gukemura ikibazo kibugarije biciye mu gusigasiga cyangwa se mu kugisanga aho gituruka. Mu yandi magambo biciye mu by'ukuri mu kubasanga aho bari. Mu yandi magambo ndaje mbisobanure neza icyo bano abantu bashatse kuvuga muri kano kanya. Amakuru mu nda y'isi atubwira ko ibitero byo muri Mpeti ndetse na Nzibira birakurikira iby'ingabo za leta zagabye kandi kuri AFC M23 mu gace ka Karembe aha ni muri Masisi nabwo zikoresheje drone z'intambara tayari. N'ingabo kandi zo kuri wa kabiri mu by'ukuri amakuru atugeraho avuga ko zagabye ibitero ku birindiro bya 23 biherereye mu gace ka Tongo muri teritwari ya Rucuro ahabereye imirwano ikomeye. Mu yandi magambo aba bagabo bagabweho ibitero mu bice byose bigize hafi urugamba. Urumva ko nuza kubyumva neza uraza gusanga ari muri Karembe, ari muri Rucuro, muri Nzibira ndetse no muri Mpeti. Ni ibice bine byose bagabweho kandi mu by'ukuri ari drone ku rwego rukomeye cyane. Ibi rero bikaba biri gushyira mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi mu kangaratete kuko birasa nkaho ari cyo gihugu kigiye kwishyura ibyabaye. Birasa nkaho kino gihugu ari cyo kigiye kwishyura ibyabaye cyangwa se ari cyo gihugu kigiye kwisanga kiri kubazwa ibyo. N'urugamba mu by'ukuri rubaye mu kanya gatambutse aho drone zikoze ishyano ziyashe ndetse zigakomeretsa cyane byihuse kandi byimazeyo ingabo ndetse n'abaturage cyane muri bino bice tumaze kugenda tubasobanurira. Amakuru avuga ko rero ibi byose bitumye 23 cyangwa se utumye mu kwenyeshyamba urakara cyane ufata umwanzuro w'uko ugiye gukora ibintu bidasanzwe cyangwa se ibidakorwa muri rusange.
wakibaza ngo ese ibi bidakorwa, ibidasanzwe, ibi bavuga ubundi kwanza ni ibiki bivugwa abagabo ngo badakora, cyangwa se ni ibiki bivugwa ngo abagabo bagakwiye gukora? Amakuru atubwiraho atubwira iki kwanza? Amakuru atubwiraho atubwira ko nta kindi kintu kidasanzwe, urugamba rwakomeje kuba urugamba, ivumbi ryakomeje kugenda ritumukano indani kwa ndani mu rugamba. Amakuru avuga ko umutwe nyeshyamba ufashe initiative cyangwa se ufashe umwanzuro wo kugaba igitero kidasanzwe, nongere nsubiremo ngo igitero kidasanzwe kuri ingabo z'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa. Aya ni amakuru atugeraho yihuse cyane ature guturuka indani mu rugamba. Ni nyuma yuko twari twameza kumenya amakuru adasanzwe yuko n'ubundi Makenga yamaze gutegura ingabo zo gutangira kwataka Uvira. Amakuru atubwira ko bari bamaze gufata umwanzuro wo kwataka Uvira ndetse na Kisangani kugira ngo byibuze babashe guca agasuzuguro k'ibiri kubera muri rugamba. Twe tukibaza ngo ese koko ibi biraba ryari? Tukibaza ngo ese koko biraba ryari? Ese nibyo koko biraba? Ese koko nibyo General Baudouin Ngaruye uri kure cyane ashobora kuza kuyobora urugamba rwa Uvira, gufata umujyi wa Uvira? Ariko kandi amakuru akatubwira ko urugamba rwabaye mu gitondo ubwo bagabaga ibitero bikomeye cyane ku mutwe nyeshyamba ahanga mu misozi ya Uvira. Mu by'ukuri nabo babagabye igitero, ariko banafata umwanzuro kwita babadivansingana ngo bakabageza indani ya Uvira. Amakuru avuga ko ibirindiro bya 23 babyegeje hafi cyane n'umujyi wa Uvira, ngo kuko ngo biteguye kwambara za night vision, hanyuma ubundi bakinjira umujyi wa Uvira mu ijoro, umujyi wa Uvira ukinjirwa nijoro, ariko badataye badasize Bujumbura. Ayo yose ni amakuru y'urugamba utasanga ahandi uretse twebwe. Ariko kandi tukabwirwa ko 23 yamaze kugura mu by'ukuri GPS cyangwa se yamaze kuba yigereza ikoranabuhanga rigiye kuba ribarinda ibitero by'indege, kubera ko bagiye gutangira urugamba rwo kwataka kandi urugamba ngo ruremereye cyane. Ibi ikoranabuhanga bivuga ko zigomba guturuka mu Bufaransa, izindi mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse utibagiwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Biragaragara ko iri buye aho bana bugabo bacakiye cyangwa bafashe ibuye ryaho rishobora kuba riri mu kazi, riri kubegereza ibihugu by'ibihangange birimo nka Leta z'Ubumwe za Amerika, birimo igihugu cy'Ubufaransa ndetse yewe n'igihugu cy'Ubushinwa. Amakuru hatubwira ko ubu tuvugana ivumbi ryakomeje kugenda ritumuka, ngo kandi nta muntu n'umwe uri buze gusigara muri urugamba. Amakuru yihuse atugeraho aratubwira iki? Amakuru yihuse atugeraho aratubwira ko nta muntu n'umwe uri buze gutaruka cyangwa se gusimbukura urugamba, kuko ubu tuvugana 23 zamaze gutegura urugamba rudasanzwe igiye kugaba kuri Uvira, Bujumbura ndetse itibagiwe na Kisangani. Ese nibyo koko Bujumbura barayirasa cyangwa ntabwo bibuze kuyirasa? Aya yose ni amakuru zo kugenda tuba turebera hamwe mu rusange. Twihuse ntago byarangiriye aho ngaho, kuko nk'uko nemaze kubabwira inyeshyamba za Wazalendo nkaho zibidahagije zateruye igitero kiremereye cyane zikigaba kuri AFC 23 aha muri Rucuro. Abantu bitwaje intwaro bivuga ko ngo ari inyeshyamba za Wazalendo bagabye igitero ku birindiro bya AFC 23 mu gitondo cyo kuri wa kabiri ku itariki 21 Ukwakira mu midugudu myinshi yo muri groupement ya Tongo, teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru agera kuri Kivu Morning Post avuga ko iki gitero kibasiye ibirindiro bya Bungushu mbere yo kwimukira ahitwa Kasuku. Urusaku rw'amasasu rwateje ubwoba mu baturage. Umuturage wahitwa Kienji yakomeretse nyuma yo gufatwa n'isasu ryarashwe n'uruhande rutamenyekanye muri iyi mirwano. Amakuru yo mu ndetse atubwira ko mu ijoro ryabanje ibintu byinshi by'abaturage byari byasahuwe ndetse n'izo nyeshyamba, bivuga ko kandi ngo izahohoteye abaturage bo muri sheferi ya Bwito, bituma abaturage bakangarana. Andi kandi amakuru yo mu ndetse akatubwira ko uyu muturage yatangiye avuga ko ati bakanzwe n'imirwano hagati y'abantu bitwaje intwaro baje gutera ibindiro bya gisirikare bya Bungushu biro kwerekeza mu rugo rwa Kasuku. Byari biteye ubwoba. Umuturage w'Kienji yishwe n'abaturage kandi nibo bishyuye icyo giciro cy'intambara, kuko ngo bigaragara ko nta musirikare n'umwe wakomeretse. Ibintu birakomeye kandi nubwo ngo hagarutse agahenge, ariko benshi bahaguye. Uyu n'umwe mu baturage batifuje ko amazina atangazwa ajya hanze. Nkaho bidahagije, amakuru avuga ko zimwe mu nyeshyamba za Wazalendo zo mutwa CMC FDP ndetse n'abarwanyi ba FDLR bari mu bice byegereye aho nko muri parike ya Virunga bari gushinjwa kuba inyuma y'ibitero biheruka biri kwibasira ibirindiro bya AFC 23. Ibi kandi biraba nyuma y'iminsi mike cyane AFC 23 itangije ibitero byibasiye nyeshyamba za Wazalendo na FDLR muri icyo gice cya teritwari ya Rucuro. Ngayo nguko
ngaho nguko nuko rero biri kugenda. Ubwo urumva ko urugamba mw'abantu mwe rusa nkaho rwatangiye. Twihuse cyane amakuru yo mu nda y'isi atubwira ko umugabo w'ingabo z'Ubufaransa zirwanira ku butaka yagiranye ibiganiro na mugenzi we w'u Rwanda. Ahangaha ni mu nama rero y'abagabo bakuru b'ibihugu yayobowe na His Excellency Paul Kagame yabereye ahangaha mu Rwanda. Amakuru avuga ko n'ingabo z'u Burundi zahagaragaye. Ngaye nguko ibyo rero nibyo byire kuri tele y'imirwano. Hanyuma mu yandi makuru yo mu nda y'isi atubwira ko wa muhanuzi mu mazi iminsi mubona avuga ko uratanga imodoka imwe akaguha miliyoni, akagusengera ukabona miliyoni, imodoka 5, watanga miliyoni imwe Imana ikazukuba 5. Uwo tuvugana yamaze kuba atabwa muri yombi. Uyu mugabo uri gushinjwa kugumura abaturage ndetse no kushaka kubacyuza utwabo yamaze kuba ashyirwa muri kasho. Hanyuma mu yandi makuru yo mu nda y'isi reka tujye ku munsi w'ejo. Hanyuma ikindi kirenze icyo ndabakunda cyane. Bye bye.